pu Dr. TS harve ma ga dum ke no tin ma he nationalism chung chang he an lang ai lo le political movement insurgency a expert rai to kilonen an zowa visai ma bangwa chu nomenclature he kiel le the lam kai khat nen ma de de ya Continue, ma de de continue. ya min chum la sana clans ti ho na kinship clan ti ho le phung ti daw de ho he thi nga cha popularize in bola ama electoral vote ham yam khat de na hi thil hi the hi te concept hin ti hi le chen ai ho en kuki a hello le jo tia khal khat fix ta ni pau hin conflict hi jo conflict a hin i se le che ho chu nam nhiều cha hi vin hi cho hi isu bui sa ngai poi nam pi hu ma apa pa hoi pa chu bol na pai ti chu ki sei the na hi jong le politics song hi pha le chun te bang chu thei ji lo hi khan da nen ama dei tum tuma min ho hen lang pi la population bolo hi piti lam dola hi chi lam kai hoi digest hi sa i piti lam dola hi a hu plin pa chu i chi khom thei do am chi hi chom long in hin sen la chi ki chei ta le phat chei na dinga khát khát phát khát khát trên hông một tiếng na bạn trao điều tiền Ke pao min ke yong kana personal la kana boyzing na khat chu hi le iza puleni na nan sei chu na territorial integrity close pa hi ichi chung chang hi hi zani masalam chu TC net waga Dr. Selin to TCN te ke ho na chu ke no kana nga ya hi le chi chung chang cho ha se lonin Dr. Selin na sei chu hi le tripartite talk su a hin lai ti pa chu chi discussion a chu a se hi ken jong masangza min ho chi bridge sa discussion nong chun kana se zap ta in ichi hi 2005 ada chu tripartite talks hungum panahin government of India, government of Manipur, keno UPF hin chu a copy ki molowa nga chu very official in written signatory in patiabol te digin sa dahin na ichi hi ipiham biren chu ne hile asu boy te na da cha ka jaw ta poi ta jaw lo hi nai wanga chu to puleni na nen se ya chutale Dr. Selin Jani masa chalai discussion ase aile ichi wang hi very clear it is clear in the sense tripartite chu bipartite talk sa chi chu hitan government of India hi chinga hi in alub hol so hai lion vat diham no community hi na ki bang na ki thu to po ve ahilo ahile hita bangu me ti na lo dinga chu chi hi ite lawang chun press release a sort of press release sam khada keno UPF lam ka abol ta so hi me the ho public ni mulo me the na ti song le chabang hi it's pa chu on such and such date Manipur Chief Minister Pubiren in hita bai khat jen ke ono chu kai khat ta po ve twai bipartite talk city ta bang hi black and white it thei lawang chu ichi khunung chan ge government of India in bargaining borna di wazong thei lo din ichi chu hin jing lai chana chu tiang le UT yong chu hichi agreement chana hi le territorial integrity of Manipur se ke thei lo di ti chu tuni chana public head dan wa chu hingjing ele tabangdan khana u mai ja chi very clear in thei la wang chu om kha ta jong la lam kai ho in anangai thi mo bin tin na public in wan chu chi tampi chu question omiti khat chu kan jong ka sei no main ani na chu hile izwa pula miluna se chu di e keno UPF chu kumsom ni hingde hi amho chu stakeholder ahi ta le chu ahi di ma chu hin ain public jong hi public movement thu pi dan chu abul langai se ta vin
India independence movement chu mass movement hi phada chu British alone is head theta lo so mass movement non violent in alai ami zo si chu zela amadwa yong la zela khumna di zom talo upai momom talo non cooperation ni mama bol le ya chaning gital be 17 mi chula action na oi lai jalen wala ba ki pipama izana mi athawang wa chavel vela bol thailo hi je wa chun Indian zong jalen in a move to hin to azong can UPF in spirit has abolishing din we cannot somebody cannot just go and replace them I hear le BP zong hin ni dang ai bol wang chun hap te si hamai lo le at least twice in a month be a hin mi pi hon procession ham rally ham chu jing le mi pi lung zong hi su tho jing a poi moin aji chu Delhi WKZIC te hin 2 months hi Delhi lamkai hon til izakai headinga article sona to isolo to kelhono achu muthe tampi scholar hi hanang CSO hi hanang legal expert hi hanang political analyst ho hi hanang even I bilang hi jongla tampi ho akimwa ko na seino ma cho hi le tu chungin MLA hon an bol panovin na MLA ho jong tu chunga chu last acho right track hung pano so we will communicate we will ask our people ati pano hi chu ngai in na ehon traditional acho ho sapa khanin bojing ta kuti khati ta ti chu hi thelo hi cho government context acho iso pyo naga ni PSM example in state chief minister khanin hi chi ho sapa chu kamuno me atiale anam lamkai chun akilhon pia ho sapa cho ga ki mo pile ichi government chief minister ham governor ham chun nam lam kai pa jong regard a ball ho sapa regard a ball ai vai ho traditional achu sei jing take ko ma ke ho sapa ai lol ke lam kai ti tabang khat mindset pa chu I ho ni bol veti na halloween ichi tabang jong hi jab dana zia chu izo di sei tabin maban sia wang hi lam kai hon jong tham khanin sei belen amin ma sei do dang ka tin tam pi mi lani sunga chu ni cheng ta banga mi chom ki mu hi ja cha sei pe no chum u ke tho si pa chat om me government min dan aza na chu pi ham til I will talk with my people mi pi dong lawa ken ka sei thelo de ti pa chu a sei ji in na satani chi talk sa za hon rik na satan respect ability hi delia e mi lam kai ho in a sei tampi pen so hin ki paum chu ka se bangin tu chungin MLA hon patar kami pi ho de chati pa hui ki pa right track ang ngi pa hin na so le gizo apu lam miluna se hin chotal puleni na se banga chu itele consultation hi every month every week lo hi lo jong le at least twice in a month hi political discourse in yo poi mo hin na a specific subject as expert ho IPT bol de am ti ho so hin chuta le poi mo pe na ka se nom chu lobby very important hi lobby political lobby very important as it chu coming winter session hi parliament board house hi issue hi kona pod odhem issue pod odi mi holo ngai chu to hi kukin pi le keno UPF makai na hi mi janam lan do wa Delhi hi mi janam acha dilha sa in pi ho le keso le dang CSO Kuki-Zo women ho le dang ho to chun at least we have to nominate some representatives lobby political lobby Rajya Sabha member hi hanang Lok Sabha member hi song atam te pin lobby issue tebula parliament apodo ding koin apodo de ham vote peding chu simple majority bo hi any creation of UT and a state his only board house in pass simple majority his chu ngai te ja chu na vatsanan kas Jammu and Kashmir tu chunga last latest Jammu and Kashmir bifurcate ke bolna chu kahet ke le prime minister in ya bill support do hin ya chei ho jang Kuki-Zo ho Kuki land UT ham state ham di bill chu ko ham apodo di chu parliament apodo di chu ine yo ngai na e mi khal kai ngai lo pi issue hi tu chu ngai hi nam nang tampi na elum si do hin e ho sang kol la wayong tampi om hi ja chu issue podo ding hold you number 1 number 2 parliament board house
abilong ki pa aung ki pu ahin pu do pha do le vote dom ding aphae Kuki-te gan the now so tai amoi pe thei ta UT pe thei ta vote hi very important hi chi su bil po te ti hi nam lam kai ho le tu ni la audience o hianang ale ko ekhat panelist o hizong le chuta le the bridge ko ma yong kangi nom khat chu a hi in khat se benum ki chu hi le se bang sun tribe sorry nomenclature hi India isu milo dio chung India state UT creation ho hi all the UTs and states creation hi basically it is based on ethnic group so na ethnicity I create so Madhya Pradesh Rajasthan hiana Manipur hiana Nagaland Mizoram Bihar whatever nam basis alhagpia India state roi create easy achu ya hi whether we like or not nidanga ningkumachisa 2014 15 May 2023 Churchanpura CSO Kukin-P Manipur Zomi Council Marinpui Mizo People Convention ho ki khoba nomenclature ding aseiwa bui laiwa kana sei bangchon tunia ka wel repeat nom chon whether we like or not a political identity to Kuki hi ngain Kuki is the pin number Kuki is the political pin number to withdraw the check achi hi ja chu hi isu millo di hiti jong hi I he sa yong la vela ka sei no me hi I chan chu hi sa phat te ki pao me dok tu a hi a chai na lang jong nei tan lam kai ho jong phat no ki bichil yong ta sano min ki pao min a chai na lang hi ta to hlana concluding remarks a nei sei pi di in a sei jing chu common platform nei ding nationalism theina dinga chu sitting le pan khom theina dinga chu din mun khat na din khom ngai ti che hen China guest speaker hon chum char khana nei si pi diwa ki dei chui pham tile ina tup jing khat nu hiding in jong ka ging cha in tu hin Kuki-Zo Council kiti KZC kiti khat inei do tawin ama ho hi sunga hi them khat boi jep na lai ham ke su tu jep nai lo ham ma ho hi to discussion nei khom ding jong hi ana ki ho jingin tu chen hen ki man nai hun ti mai ing kating ye chana ma ho jong hi khat ve le se lai bridge platform a hi discussion nei khom ning alam kai za chum ho to in nei di hin chika lam kai tu ni ha guest speaker hon KZC chung chang tho ana ngai da no chom cha nei se pi diwa a chai na dinga request kan bol hin tin ma sa penin pu min lun nei se pi un tin aban le pu lenin aban le pu ts ban an hin se pi le ki pa min te pu min lun abulla nga yang kana sein yo political Kuki-Zo political platform kat neilo ako tai ti so ako dan so ina sayo hin ichita kilhana so Kuki-Zo Council hi angum do hi pha ka sat kyang ahin pha ka sa na chunga hin neu khat Kuki-Zo Council lam kai hon la chuteng la inam chunguwa intellectual ho ahin chuteng la nam si pai lam kai ho ahi ben neu khat uplet jama involved diu ka dei sa khat hi tribe yo Kuki nomenclature sunga hi nom le daleo ho isu piu pai test sinte gang te market ho zo se yo nom le daleo Kuki-Zo chi nomenclature sunga chu au munga ya hi ai chu political platform hi ding ta le ya chu tribe zo se yo hi ai the ale ichi hin representative ka khanin la theyu han lang plus tu chunga pressure group ma isimu ITLF hin COTU ahin ITEC ahin tuteng HTC ahin icho ako na jong hin representative mikila khom han lang hile ichi political platform ma isimu Kuki-Zo Council hi machalin tin central government in jong do le tu na hin yin tin
chiting le UPF ke no chiting le EMLA ho dinga jong kinep pi ta ama ho hin to so the ding platform chung hi ding hi ti achai na ke ya kin jong ka kinep na ka phongin chiting le hi chi Kuki-Zo Council ki sim hi adia kampu pi Sadar Hills langa Committee on Tribal Unity ho jong hin na sata ka kinep pi khat hin ka to so nu khat jong ai in ye chun hi chi pathenin lamkai ho jong hin makai jing han lang Kuki-Zo nami pi te zo se kinep na lamkai pha hung yu han lang ilung tu mul so na kalbi khat hung pang hen ti cho chai na ke ya ka kinep na khan po nei ka ki pai ki pa me pu min lon abanen tun pu lenin nang manin si pi lo sun pante Kuki-Zo Council ng kisim to hi ho political platform khat in nei in siam do ta ji win kin jong ka ki pa len chi hi tribe president ho ro si kilung to ta in siam do khat ai ji chun tribe member ho ro sin jong i president che ho win an siam do chi Kuki-Zo Council hi i support che wa am ho si ngan si kit le ki siam do lo chu hum ke lo di chun chi president ho tribe president ho ro si hi to so ke wa chi political separate administration demand au chi movement hi hoi ta Kuki-Zo Council jong hoi ta tua sanga mabana hat be che a hin chi piwa namsung a hin lamkai thediu ka kine pin CSO ho hin namsung mi pi ho yo si hin chukile tribe member ho yo si hin chi movement a hin chi platform khat in ei siam do nawa chi hoi ta movement hi a hin ban jam thei wa hoi ta support chiu le hung lo thing in ti chu kine pi le jingi ti chu kan se do no me Dr. Punin si pi lo pante Kuki-Zo Council chung chang hi ki pa ta hi in aji chuni danga hi akoi pin so ki ho pi dem thei lo in na kukin pi ki ho pi de ham domi council hi de ham ITLF hi de ham kotu hi de ham ti chu hi in zong le tunia hi Keno UPF apart from Keno UPF public langa kon hi pat le si mindangum talawa Kuki-Zo Council in representable di hi till we are piha going forward ahin na ikipaso Kevin WKZIC zong na kitup chu thei kham just a small forum aning ka abawa funding ong lai ya lamkai ho ko he zong the support di chi to kelona chu ningkum 14 May 2013 na ong ki form do achu just objective hi thumbo si kine hin khatna chu one capacity aneu cha forum in council in me coordinate boarding anina chu ti Kuki-Zo minahi council khat maybe United Kuki-Zo or Kuki-Zo Council ti khat hi objective anaki ko ahin chuchan pulang hi thulala tam hi to kilona chu korsam ipipiam tampi aban bana hum le bana chu stage by stage au chi le kum khat wal je na wi in ala sa chu khat we jong tcn 10 interview khat WKZIC mina invite in bolji uchun ken jong kana se tan hi chi WKZIC chu thupi hi poi just aning khana online khat neu cha pan na di ti bo just pressure group bo hi in and it's lamka hon in bollo lo ne ke hon bol dinga ke lom poi moi ti ong chu nge na jong ane ke se in kidang ki pa ta chu lamka hon tu chu ngai chen do hi koi ma mi chu ma inclusive hi na ta chu kuki se hi ting le ane tu me tia gel na loading as inclusive hi na pa chu e ho
Naga Hilo CC Chin Kuki Mizo Group Manipura Eho CC ading inclusive hidan pachu na ichi Kuki-Zo Council hin chi pata ichi piso ke di hi nammi pile lamkai hi nang asia sian hi zongle gam tu mi data ta wale chi support su ke di ti hi ke personal hin chuta yongle WKZIC minin zong tipna akinezin isay bangwa chu izo ka sayin Manipur India hi ethnic based state ho gam kisima hi ze achu but sanain inclusive hi na pa chu gam akimwa zongle gam izo ni setan pulenin zona setan I movement hi 1947 ani ki paneta ani ki panata hu che to in som khata chu emet movement ai zawla hi thelo pa da ki tha pat kit a hi in ipu party 1940 7 jing ai zong chu British imperial government akona ko ma zong hi I holding hi kenong kamay do na sort na ipon a sort of memorandum cha jong hilo memorandum tabang khat hi ana pi o hin ichu chu ipiam tele akuki mina hi is achu nammi pi tribe zo sin jong I head diu le khang tha ho dia le khathi mo gam nam ngai lun e he gel di chu akuki chu hin ding pi hi jong le ke ho poi ti ja wa chu very inclusive Kuki-Zo ti pau hi gam ne ding chen ne ding gam le go ne wang inam pumpia hi inclusive pa chu hi ti hin kala documentation hi ting le WKZIC jing in jong chu on behalf of Kuki-Zo people I will conclusion for tiachu I sti pa wang so hitting le mi history chu ji san hi ja chu Kuki history ai ja chu Kuki khuti khati kiti jong le I so chu dilute ki bol thelo in history chu rewrite history ki bol thelo I ja chu tampi Kuki-Zo chu hoilai muna man de ham Kuki se chu I had a very important is na history chu ki rewrite thelo hi jala chu chong hi isu mil lo de ti chu hin Kuki-Zo Council la ke lang do lamkai ho a hin tribe zo se hin patia hum panwa e hon jong to sa thei chana so ti hi nammi pi khut wa jong hi ti chu hin chu le khat het se benom chu hi le ya pulam mil lo na se banga chu tribe ho hi tribe kharai mi thum ala di dan o hin president zauna tribe president jo si zauna tribe kharai mi thum chi de hi chi patia ahung function ai le to cha body khat sim do over press release first press release on issue and ball panoita na patinin pa asa hi le hatta I hwa di hi hi kenjong ka se nomin bridge le organizing ning ichi body ahi in chutale ko chike so ahin Kuki-Zo sunga tribe zo sile Kuki-Zo lamkai hola adin icha panhala kukin pi Manipur sunga za pasa na sampi ni pive patene ne mapuizing on tichu kasi no mi kepa Kipao me pu kichi sele okay chai na lam jong che hitan concluding remarks chu chi chu hitan hijing jong le tu ni la guest speaker hon mi pi hin lam kai chan khom pi ho hin message na bol no ma hele phat na nei thi yo hi pumen lon achai na ke ya dingin kanam mi pite ade Kuki-Zo na mi pite ho zo se I movement hi jingla thaile ki chai ding ai lo le jingla thaile imu duty koi man guarantee api thelo ai to kel honin movement hi tu chungai lot hin lo hi thelo ai separate hi tawin administration imu lo wa le khunung diu lampi bing ahin imu lo hi thelo ai to kel honin kilong khatta in ki sei set kimi thi ai lo wa hi le kidem bona pai lau hitin Kuki-Zo na mi pite zo se abula ina kilung khat nau bangin tunjong kilung khat tan na tong khomitin ilam kai ho to so hitin
pan la khom jing uti ti cho achai na ke ya kanami pi te ho zo se Committee on Tribal Unity ko tu thalenga tem na le taw na kan nei he ka ke pa Thank you. Abana pulenin. Chai na ke ong kan sei nom chu tu chung nami pi gal itabang gal hi in khowa ini to kha lo hin idanga ito to kibang lo hin ku kiten phai sung state capital khat idal ha no thu ani ki sei khalo hin tu chunga hi ki sei hin ya chu avela hi chitabang ku kiten inung to da lo diu le administration tumbe a ki vai hop na ine wa ikamu inamu i culture i customu i ho zalen ta i ho na the diu ki vai pu na tum ine lo le i thei lo be a hi ta hi chun chi hi imu na te diu alol hin ta ka ilung thim le ta sa ini i go pan ila chi ni la bong wa ma ba na ila zom jing wa lol hin na ini ta ka wa pan ila jing di win tem na kan ni no mit Manipur yang 1956 apa na UT apa na statehood an mu na kum somla nga somla gup lang lut ni Mizoram zong chita bang ma chu UT apa na statehood mu na kum tampi ani lut ni ya chu thil hi imo ogel bai lo tiu phal ni kho lut nanti thal zung thil tampi lut nanti izo chanwa panila khom si wa kilung to ta mabana iki support to jing tiu nam lamkai hoin in lamkai na awa hi mi pin no kilung to ta panila wa la na thei chana ila wa i hon panila lo le la ding lo he ti chu i ma isa che ai ki gel chi ti win tem na kan ni no min chan chu ai te ka ke pa Thank you abanen Dr. Pu no hin sei pi leo pante mi pi message pi bono ma. Tunila mi pi ko ma sei nom chu hile ikinap la lo be di we ikinap la lo be di we kati no men azi chu ke yong hi katha chol thei lo hi te ningkum gal ke pat ma pat na ki kisai hetan luni chan he ni khak ma mo ki chol lo minute nga na san jang hi pa mai sa jinga i on capacity pan the na chu with ho ba in na ichi hi mo lungsu tu hi pon I ho phat lungi ta mi zo sen phat ne hi ne ja chu I ho hi koi ma chai lung la lo de nu naw chapanga pa da lam kai hi nang I koi hi zong lung la na di lo chance tam pi me hi I het sao zong la kala mi pi in I discourage na lo di wa sei nom chu I hamati tripartite talks is I say ta we integrity to close parts lo ta jong le TCF UT sorry 6 schedule be so hite te tho de hin dan chu hi chu de na thui pan na hi chu hi lo ta jong le UT to I say iso ri ipita itopi ko chu pita sang be kat wen ta se te ri ipita reconceptualizing reconceptualization hi chu na reconcept hi chu aji chu masa chu galum masang 2008 apada chu TC hi ya aiwanga ningkuma galung mambara chu reconcept ita chu new idea new principle unlike before it as aji chi galung ma ko na chu kate na galung ma ko na chu UT status hung ka chu reconcept so ichi hi ja chu to hi chance tampi ine we hin ine pau chu say win lowest unit to TC hin abana chu UT hin UT hi lowai jong le state jong hi da mo ai poi aji chu pi ham ter geopolitics ke tol dani pi ham tele India ki ti hi Pakistan le China hin asu boy jing ke chu he do hin izala chu to hi
India hin ano ada a America te le Israel te hi abel zing abel wile chu China le Pakistan hin anytime India su boy the zing he ja chu chance tampi lobby thua chu lobby chong international lobby zong i bolwa hi le example America le Israel la dang da hon zong India prime minister la dang da hokoma chu agan the short base tawe chu UTP hasa hi pui amdan chu ichu na pi the tai ti ho tabang abol the ma ma lobby chi international level zong so poi mo in akutia hil chini se chu chance tampi nei we chu che hi lo ta zong le millennium khat gan the ta win millennium khat gan the phat wa chi ho chance tu chungi e ho ding phat millennium tha hung lu ding to kelo na hi ipiam kat wang chu imu thod imu di pe no hi hoi chi pe ni ma sadiam chu isai te povin political perspective hianang spiritual perspective hianang whatever political upheaval so hizong le kukite hi igan the now so de hi tan we are the only community e honam bo hin alayo chu tunia Kuki National Prayer Organization ni nam pumpi ho ma inam pumpi zau te jong le pute paten 1980 sapana Kuki nam pi taw na ati nam nei te hi je wa hi pathe ni le pan pi na wi kidang tai hewin jan ni jan tum ka tha chi mi the di te chu tu ni chana hi agal zo zo hi win e ho adinga advantage tam zo a hi in pathe ni pi to kelana e ho phan lunge hi ja chu kinap la lodi wi ti pa chu political perspective hi hanang spiritual perspective hi jong le hok lampi tampi hi khade hi thelo khade hi thelo khat a hi the di khat pen pathin le ma sa pin chu hung hi tho de ti hi nam mi pi te lung la lo diu lam ka ho I bon wa to sa ha panai panawa I ki tho khom so ke diu ti hi ka sei no mai e ka ki pai Thank you, Dr. Kuki-Pao men tunala lamkai hon napat man tam tonin pi do wa chai chan gya nei zau pi ji una vel in na chung ba ki pa thu kan sen Dr. TS sau ki ma hi data miner hin ma hi e ho Kuki-Zo society e ho nam sunga hi to bang data mining langa team ti dia ine yu hi ki pa pi ma jing na ma achunga avelin ki pa thu bridge in ka seyon aban ting le pu min lu na hin ama hi COTU general secretary hin kangpu pilanga ama wa pan la no heaven alam kai dan akitup chen wen ama holang zo ama chong ki pa thu seven aban ting le tu ni la legal langa lam kai pu kukin pi Manipur legal affairs chairman ai tu pi pu lenin ama jong hin paperwork nga mani zan ham khana mi igal teo a khel tana a blog nga tam pi ana to zo si hi ama ai Dr. TS in pulenin amani ai mi pi masanga ha sei thilo tam ta ma hi ji ai chuting le amani hi le khalang ha bui pi hi ji ujun akam mong nge lo mai the mi pi hon expect bangwa a sei do on lo mai the sei do thilo jong mi ji a chu I chong chu he thim su ke di ti chu a hin wedding mi pi ho a hin anangai zo sin he thim su ke di hin he thim su ke di wa bridge in a chai na ke ya khum khana khan se hin discussion in sunguwa ibol hilu ibol hinglelu isei hili sei walo ma hele pathin minen ke ngai da muhitin bridge sin ke bolji hi interview jong hi lo hin discussion interactive idea sharing ke bolji a hi in ichi jong hi confuse ji lo divin ana wedding hokoma tim na kahin nei ki novin ka ki pa awin lam kai hona chung chi no ba pathinin phathina bu unten chi na thep na pi vintin na nam mi pi tew na lam kai na chungwa chamhlat na puilung to ka ba pathinin pi jing men ti chu bridge in chaina ke ya ka vai la naw le ki pa thu ka sei naw tan te ka ki pa meeting ni pa seven namang phatawin andam tawin thank you Pulanin thank you Putias thank you Thank you. thank you me na dam sel din ho Nabon namin Okay. Dr. Pu Mangpo mang po luôn
henge henge na kam sa nang ha pano